Na walu le ang whawhaonga tas fulu fitu mo le awhau tausa. E le taimile nā e awa nei o le tausanga e talia ai ia tama matene le ang whaonga sfuvalu. But I was able to get in at the age of 17 and 5 months, 6 months. Ia, na o ia ile la anga whaia o ngā ele nāwai teimi. Ia e lua tausanga i le training college. Ia on olole to the third year o le practical sa tau nāwai teimi professional year. A umala le tausanga nā long toli the third year tour. Ia ona issue mai lola leo le a trained teacher certificate. Ole tusi pasilena mai la whao o le training college. Ia a te mila nai e a foi nei e sa iei le inspector e swafa ia sua se e no foi le e fai awa i makongu to fino fesola e le i tala mai o le falsa po tonga la inganga le kala mai ki lua I want to go back to where I was la whamatalanga le whaiat. Well, te mila nā sa i le aonga la whaia aonga. Ia, o le asisi aonga senior la. A umala le training college. Ia, o ia langa e alulu fisa e whainge kufa whaia aonga. E fili foi la whaia aonga e. Ia, o mela sa iei. E sa nau a foi le whaia aonga e lata le me e whaia aonga ai. Ko la ko ainga te mila nā lau whaia aonga. Umala lau whaia aonga. Ia nga ola leo o students i tua. Ia mela na e pule le asise aonga sinia. Ia te aula ia au te ala tule ofisa e sa ili po vele o te iai. Ai a mai le whamtalanga lo ofisa. O te alu i iwa i sa vai. E whaamanu ia ina nea aonga Leaupepe. Ma maua whailo nā wanofa a whaia aonga iwa i sa la whai. O lana mori mau, o le vai tau tonu lea. Na malanga ilo na tina ini usila se itulou. O le isi lea vaenga na matua whainga tā hai le whai unga le tina. Ono o le mamao le aonga, o le anga lue ai whawhai aonga. Pei tai o lona nau ta inga na fia whai aonga ai. Ina ia nofo pe lona ainga ma whainga luenga. Pei lama ona ia mōni mau matau tala. Ina uanga waa e su e leisi la sanga o wa o onga. Na mawailo na vanoa. E su e ai whaatau si mai po le nursi. Na o whaatasi malana su e nga iringa luenga whaafai aonga. O lana moli mau na whaamanu ia na uma su e nga e lua. Ai le ina unau e alu e whaatau si soi fua. Ona e musu e alu ese malona ainga. O lona lama na unau ta inga. Ia nofo ile me ye na tua a. Ma nga i e whainga luenga. Le ala fo ile na whainga ta aisa na whai unga. Ina ua maile tanga. O ia ngā lue whawhai aonga le motele i sa la whai. Pei tai e ui so na longona e sa tu ala lo peasi o na tama. E talia le vala au. Whapea lama o na whai. Pele alu i sa vai. Pakalia lova e aso ki le alu i sa vai. O fiu iwa ka kari ma le whai aonga ki le. I was angry and I didn't want to leave home. Yeah, I tala sa whai mai asio kamai. Lua lewa aso. So the third week, Monday,
o walu sa vai. Ia ola wala ia lea. Ala plesi se ama kalangoa. O ele ngai iwa ngai. It was a Form 1 because I was trained as a secondary teacher, not a primary. Yeah, no ina ile le Form 1. O male ako ala plesi se ama na ia. Okay, Harry. Then I was back here. Get a few years away. I was homesick. For my learning, my only education for primary school. Yeah, I wasn't trained as a primary teacher, but anyway, so I think 1 term. Yeah, I like lole pula onga ana junior high school. O ka malola ole maoli o Palangi, Mr. Brown. I like ule a maya o leila mangoi I. O so lole ngai. Fa ngela I le ana junior high school. Nga mi sa ka fo ole ana district school in those days. Yeah, le umilanga o ia nga. Ai ko la kula si se onga fa mai o ke alu he. E ka kala le form 2 o fala tai. Ia ko wa foila. A wala ka kala le form 2 o fala tai. Ia ke minga ngai fa su e nga hoingi a form 2 for Samoa College. E feed my form 2 ia polisia Samoa. A tonu o le toi fo'i mai o le au pepe u polu e pe ona ia tala. O se isi fo'i lea la sanga na tapena e le atua o lona soifo faa whaiaonga. Ia fuoi le taimi na whaiaonga ila aonga tūlanga lua nona fioanga. Wha solo ane ia onga mawalulunga, pe ona ia ila aonga mawalunga ana. Se iau ina tō fia mo le whaatu ino le form 2 sa ia baitau. Ila aonga whale la tai. A o isi a matati ai le tala wha solo pito le soifuanga o le neitina. Ai mese ina ua ia whaatuina se isi la sanga fua o onga ma whaamanuia e nai. Nisi sa a mata ai le vasenga I whale la tai. Mole avanoa e ulu whale ai le Kolisi Samoa sa sini o iai whanau le tunu. I le avai tau. Na mae a le teimi sa whaatulanga ina matoi fo ifo whaia onga I le aonga mawalunga ana. Ao ina tapena I fo I le atua le isi wha moi moi. Ina ua mawale a manoe wha alauti le ailo na si la fia wha whaia onga. Ia tunu e mamau, na fuai ona malanga maaonga I Ausitalia. Ia mole ngā o koi fo'i mai a ana. Ia, ai whamanuia ina lola o ngā ruenga. Mana ole ofisoa o ngai. O ke alula I le kōsi Australia. Ia, o alole I Australia Advanced College ngai McGill in Adelaide, South Australia. The course was 1 year. Ia la course e ko koruma ko a Samoa. O li ila e to luatama ma o la li ila ia ma ko o head teacher suma. O isi Pacific Islands sa ia la ko representatives. But if I uma ia position le lea lo vaenga. For a mistress, head mistress lesi, head teachers lesi. And then the South Africans, about 5 of them, sa ile course. Ia, ole course nga sa wiai, nga oa o alwhaiao. O head teachers, ma mistress sa ie. Nga wale, ai ko kolma ko mai head teachers nga. Nga la sa nga for 1 year. Ia, le keimila nga o kalangoa ia college, ia students ile kolisi. I meo iai. Me lo leo a Felika le ia. Oh, we got a post, we got a position. Lewa maua mai Africa. Oh, that's good. O avanola lia o
tangata ia o promotions. Ia o saulo I Samoa o whapea ia ele I o maila se tala mai Samoa te alonginga la o sa ofisila kula ofisa. Awe whea la le o mana le kosi o ko luma ko lea e me le ka la ofisa ia. E ki koi fo ia le aonga le sa e a whai aonga ai ke le alu okay. So I wasn't happy, right? Ele recognizing le education le malo ia whai aonga le nga o I whafoa. I recognize isi aku. Anyway, yeah, that was the end of service I malo. O lakuro le ofisa, e me le ofisa I le e ke koe alu le aonga le nga e alu ia e ke li alu skali. Okay. Au saulo molo job I pesenga. Ia whai aonga lo ngai pesenga. Kasila lo ko sa ngo ia elementary. O ngā lasa whakali le LAUAO le high school. That was 78, 76, I was 77. I was back to Samoa. 78, wa le high school I pesenga, CCWS. 78. Ia ngō whai a o ngai ale ngā kolisi, ale English department, because a long area ngā. Ia, whai o ngai le ngā so malo alui. Malo, maling rolo se utina le 85. Ia walo ia Amerika. Ia ola kule ko fai Amerika o ko foi mai. Wa malo alu Nusila. Ola kule Nusila o fai o ngai ke li kai ala Nusila. I Otahu College. So viela inga sa I was teaching English as a second language. A few years later I official law le o kalia Nusila le ngan Samoa le lako curriculum. O a bea okay. O whailo le principal. O ke maa ola e a o le ngan Samoa. Ia whiwhia le principal. So I was teaching 2 subjects there at the time. And I built up the classes. Makalai le Form 3 and Form 4. Yeah. Introduced my Form 5. Kei milanga o lai whai skusi. So o le kei milanga ngā whai le Form 5 Samoa. Su e lo malo senga ngāle ngan Samoa. E le skusi. Ia mai le result. Ia wa apa i le medium alkolisi. So the principal was very happy. Ia ola makanga ngan Samoa I Otahu College. I started it. Ia whai lo le wakele vasenga. Ave ese lo le teso ma. English is a second language. Ia I focus lo le ngan Samoa. Okay, ia la inga I Otahu College mo o retire inga. Ia o sa lo la ia le ingai. Ia o le vanga malilo tina. Ia o lo ia malika ka whawai. Ia koe fo I mai. Ua whaafufonga ma mai moa le tono o le talatalanga le nei tina. A fua ilo no langa whaafaya o ngā mare soifuanga whaongaina. O le lava ua mai e le whi au tāua. Ai mai se o lona nau ta inga. Ina ia manuia whanau. Ai o le soifuanga sa whisanga I mare tele o lu tau ma whaafi tau. Ai o lana lea lu I mo whaya onga. O lana fo I lea na matau sa tau ave malona nau ta inga. A o ngā lue ai le ngānwe. O lona wha moe moe. Ia manuia le sini o ngā whanau. E peo na ia o awina. O le sa baai aku le Eseese aonga. Sa iei le kamalo sa pule le primary. Ia ai Form 2 la ia Form 1 and Form 2. O a o ko lua ma o whai aonga sa iei. Inga. Sa whai ala ma o ngā ruenga. Ai sa Eseese aku le Eseese aonga. O le mea langa le sa uloanga. Wae e ngā kaini. Ia. Ele malamalama le primary teacher. E ngā ruenga le ia le
ale secondary ia sa fai ala wa nga roenga na o mai lola ia le o walu Australia ia no fo inga mea Australia ngo sa welo I pesenga ia so ia la ia le malo walu sama Te mine ia loi fa mata fa Vaega ngana Samoa New Zealand asa ita mata we ngal fa fa ia ngaman ta fu we fa pa Ia ole lu tau sa ia o nga sa kele ka sanga sa kam fa inga fa o nga le le vanga ngusila ia ile le ngan Samoa le curriculum ngusila ia they work really hard mai fa o nga vai kimi ka ke laku finally officially ngan Samoa kalir kongol curriculum ole mela ke le lola isi kulisi al mako kulisi as I said o le ala ngo fa lo le pule aunga la faila ngan Samoa le lo amaka ngan Samoa o le first year la valanga sa form 3 4 and 5 o le kausanga la valanga nga su e ai loa le ngat Samoa ile school siang sila maka ngai awa le o e pauale nga ngana sa su e le school siang usila nga mauri ya al kai milanga su e lo le nga Samoa kalenga Samoa e su el school si e mai la result ma ngai el ma ko result o solo ilunga male mino le alcoholis ya fia ngal puleo walu lu al mesa esa mo voila al ngan Samoa la le nga pushing e lunga le foi le mina ale alcoholis te masalo le wa ma fatu tonga la fa so a te lo so fuanga lo so fuanga lo nga fa fa ya o ta mata tu nga lo nga fa fa ya o masalo in fa lo fa pe atu o le si to man nga lo fa fa ya o tu lo le nga foi le o le tala I matati ana fa yo le ya usia o le temina ta wa mata mai ela o nga luenga fa fa ya o sa tele luta e ma fa yo na fa so fa mo le no fionga la pepe le asa o fa tuanga sa fa ma lo si fa fa ya o ngo ma pu mai nga luenga e le ngata e ta o mo fa ya o ngo la fa fonga ma mai mo po kala ta o mo so fonga lo le tu ta mata tu ina ta fa o to elise ofisi fa mo ma lo fa tai la ole mele te tau no ai I think it's different from person to person. It depends on low goal, right? What do you really want to achieve, right? Ava bela se mea like mga achieve. You will do your utmost if I achieve the goal. Ilaula fayaonga. So fia longa wenga. I was enjoying my work. I really did. I ito tonu ina. Ola ki kama faya. E longa kameki. For the students to do well. Pe paungale. Yeah, mesa waya yai. I mean, I don't want to go there. Aya kia waya so singaluenga. So singaluenga. O ngaluenga fa fa si au foi. E mai lo loto. Lo loto malo ma fo fau. O lo ngaluenga le fai. O le mele ke mga achieve. E ka kaulanga I loa fua le ngaluenga le o le melanga sa uia uia sa o fia bea o vai api ka miki wa do well ele ngakalai e le vapela se me volo ke mika mikai au ke fia bea vapela wa achieve ka miki ele ngakalai le fia ka miki ala foi fia matua kusala o lo nga fa yao
Okay, focus ai kamiki. Ke focus i kamiki. I le lako. Ia mala ufo inga ruenga. Awai, e whaile preparation al whaiao. E deliver al whaiao nga. Ia, ngau kirikira la ia lea. Po o miti le nido kamiki. Ma le kiliva lea ba? Ia, ele ngakal nga. O lo preparation le whai. Ele ngakala my work plan. Kiliva. Teach. Question. Au mai api kamiki. Au mai leo kiukiro e. Po mi tine mea lea sa whai. O le process nga le ngaruenga. That's how we should do it. Ila ua mawhawhau ia. Yeah. Ai le mwhailanga nga palafu at the end of the day le turn up le kamiki le anga la ko results. Ia nga kikiroro la ia le ia wa whai akua ala ai whai anga ia whai nga blame la ia leo. But that's me as a teacher. Mai ki kalikongua mea ngā lesa mangmia ilo ngā ringa. Langa, I did my utmost. I did my best. Ia mangmia ia o ngā kamiki. Iei ule lei kamiki. Kele ala o kamiki, o nisi kamiki, ingo sila. Ka kike ale warehouse, la kike whea lua i whela ka whaka. Ke o kala mai, Miss Vaega, sister Vaega. A whai melola sister, luinga o pio senga. A mai Miss Vaega, luinga o ngal malo. Even in the bus, they acknowledge me. Ela ela se me, au ke fia, hoi la nge lau ke loa le mafuanga. I acknowledge au kamiki. Well, le se singa ke fia acknowledging, se whai a onga. Whai mea, pera whai a onga le kau mea, ke mea uskari tongo a ki usasa ua la e. A tonu ua o mai le whaasoa le nei tina, i le ngata mori ngā luenga whaafai a onga. Ai o se tamau a inga mori soifua tia e mare soifua o ino whanau matupulanga. E le aise me maua ma se file mu. O lana fo i le atu alalo whaatina. Ia awane i toi wha moe whanau i mātua. A ia whinau i le a onga. Ia o ngā mori tau singa o mātua. O le taimi lea sa iei lo o tangata I wanted to, ia te awaia, sa iei langona, I want to do well, right? Ia malesi mea, o le a onga, o le ola whaale, la langi leo le tangata. Ta ia le ola le atua ia, le ola whaale la langi le tangata. O le a onga, it's education. E le ngata la, e maua ai lau ngā luenga le lei. E maua i tupe. E tausia le ainga. Tausia i oe. Whai e whalawe. Ia, mai, it's a freedom fought. Wai fialu se mea. Ala i lau kupe. Ki le kau whaku i ata maa. Se mai la se mea so pase se kukuila. E ai. E whainga luenga loa le tangata. Ia, laua e earn for earning. Ia, lawa e maua tupe. O lou sa o lo tonga la, lei o lima. O le ala le mea lei lo lima. O lo whai ai. O le ata mai le ate oe. Maua le mea o lima. Whaingo fia i lo langa. Ai a wha pēa lai le ai se mea i. E le ai fo se mea le lima. O lango inga la. O maua lo le mea le kaunse se le lima. O aluloa whamalosi mea i isi kākai. Ai le ai o le olanga ia e whamoimoe kākai a kia. I le whamoimoe ni mātua. O umar kei mea mākua. Uma ngā kausi. Whalawalawa, whawhanga, awele a onga. This is your time. E ke alua e ke whainga wenga. Ma kausi lo wainga. Kausi lo whangau, ma whai mea uma. E lewa beo le makua. O umalea onga. Ai koe wha moi a tere. E mai se kupe. O ki ngā e mai se kupe. Le ai. That's not life.
That's going backwards. Ana mea ia e kakauanga ko anga LAUAO, whai LAUAO, ki ngou LAUAO o te melele. A waa e poko, te fia. Wai le songa whaia o Eseese, pe e poko. Ai awa pe ke le lose mea. Ia, e unga i solo a o e isi kangaka e ke le, but that's not life. O lo ngā malmalama ia, ako mai lalo kangaka. Ia, fia aloa i se mea, o walua ia, rau Amerika, rau New Zealand, o sa o ngofuai ia. A lai mau lo pensiongi. Lai mau lo pensiongi New Zealand. Lang sa whai aonga New Zealand. A lai whai mau lo pensiongi Samoa. E le se me kaumake la ngā mea, le se me kau whaalilo ngā mea. O lai sila fia umai kangaka. Ia, mai fia. Mai LAUAO. Mai LAUAO. Ia ngi keimi. Ia, ke le popole se me kasi. E se me kasi, I'm independent. Lai, mau okupe whai e mea loku. Ia, kau se elma kua inga. Ima walo ka whao. Ia, mea kakaunga i loa ka meki asongi. I le whapo me moi ata mama tina. E ai, o maa losi. Alu e whaigaluenga. Ko anga LAUAO, o anga luenga lei. Ia, earn your money. Ia, kausi oe. Kausi lau awa, malo ko rua, malo whangau. Ia, ma kausi o maa kong ki ngā inga e. E ka whaonga oe ma. Ia, masosoangi le ainga. O leo langa ngā, ai, keimi ngai. Se anga ingi haonga voile kamiki ula wawale wa pia ngāo. E ui le lave o le soifua na iei o tātou tu ai nā vai tau. O le vai o le tamao a inga ma le matima. O le soifua nga sa whisanga i maru i tau ma whaafi tau li Eseese o le ola. Ai nā e mālola lātou tau sinio. Ono o le whiinau i mesili a wane i whālolo au ngā tupulanga o le ni vai tau. A tono o le tāua fu i leo le tātou porkalame ma le whaasoa. A le afionga ia Leaupepetele Eseese Vaega i le tātou porkalame. E le ngata ua whaamanatu ma whafangu mai mo i tātou le whiau tāua. I le soifua sa soifua ina i o tātou tua. E ta pena ilo tātou fo i o la fina. A wale anga i atu i le lumanai. Ai meise o au ngā tupulanga whai mai. A whai fo i o leo ua e mālone i o tātou tua. I whaafi tāulu o la lātou fo i soifua. O le lui tele lea ua ta oto mai i la lātou fo i whaasoa. O wā fo ilo tātou wola whao ngā ina ma le soifua ngā lulue. I tafa Eseese o le ola ua whao ngā ina i ilo tātou soifuanga. A tonu fo i o le tāu o le wha manatu. E le ngata o le whafangu whaatina. Ai o le wha manatu whaafai a onga ua lolo no sila fia le ngā luenga. Ai o se wha manatu tāua i le ola o ina o whanau. Ia, o le nā ua whaafonga maua o tātou atunu. Ai lau sa mai whaiva o tātou tina. Le fionga ia Leaupepe tulau le suafa o le fionga. Ia, a tonu fo i ua lava tāos. Sao fo a o sau noanga o tātou porkalame nia fiafi. E whailea maoso le savalinga i ngā ruenga whai. Ia, a o se whaamanatu fo i le ngata o whanau a ong. Tupulanga vlalo vau. Ia au o ale whaasoa tina i ale au pepe. Ia i whaiva whaamatua i tonu o tātou atunu. Ue mori ai le ngangol whaafitai tātou porkalame. Ia i le fionga i ale au pepe. Ia pole tina foi. Ono olona sao tāua. Ua mwhai o na mauai. Ia ni a o onga tāua. Ia a o se whaasoa. Ua o le whaafonga anga o tātou atunu. Whai lea mawhisosoani. Ia a o tau a matai fi au malam singa o le nei tau sanga. Mori foi ma wha leo le ngangal whaafitai a tātou pa anga anga lelei. O mwhai e o na naulango ina tātou porkalame. O atuai le nei porkalame i maota malawa. E meso so staff o lalan o maua mea tātou pa anga. Tātou ala atol EFKS TV2. Ai manatu ala Moses whapoponga o tātou porkalame. Ia i le asunga fua o mua. Tau tātou au lia tili alofa maleanga leo le tua manu ia tele ni lea fiafi. Tau fionga tina ia mesio le whafonga anga o tātou atunu tō whasifu.
LAUAO SINASINA po asongafua o vai aso taitasi i le itulae valu i le afiafi. Aua ni